السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه، وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وعصاه، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير نبي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول الله عز وجل في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، mga jamaah berhormat, kekasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sakit magdagpak pamanusia atas nabahri magdua kasakit, in panagnaan sakit atau akan panagnaan palbahagian simpagyanon sakit magdagpak pamanusia amuna in sakit in kamumuhan niya bang mudahon matto pa mga kadoktor-doktoran, kabatukan mo, iwan kaingatan mo bang uningan si sakit yaon. Dahil nga sabab yan, hinangon mo in kasabab-sababan asupaya malawak, iwan sin kumuko in sakit amo in di magpapkay mo yaon. Amura kuman in pagyano ni sabsakit ikarua palbahagian sin sakit amuna in sakit magdagpak papangatayan sin manusia sarta di yadto kabistuhan niya iwan di niya kaingatan sa hingga abila siya maghain na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipagmanyata kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in sakit bakas diarara ni halom sin pangatayan niya. Dampay sakit ini matao ding ginisan niya. Dahil naman hajingki, igil, panumbi, iban sindukaing pading ha mga sakit magdagpag papangatayan si manusia. Sumakawa, laong si mga ulama tan yung mulya, indaying ha mga salaggo-laggo sakit. Suway ini aniban, sintiap-tiap ding ha mga nagbukol albar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala.
amo na in sakit pagtawaon tulul amal. In tulul amal, in siya mga jama'a barhummat bahasa Arab. Sabang takawaon in maksud niya, laong sim mga ulama taniyo mulya, impagianun tulul amal, istish'aru tulil baqa'i fid dunya hatta yaghliba ala qalbi ahadin minna. Amuna in pagpahaba sinangan-angan, iban in pagpalanyot simpagdunya niya, pagpahaba sinangan-angan niya padunya, sahingga amuna yaun in tumaimbabaw rin doon halaw simbigi jantong niya. Sambil long singkay manandinghan mga salafus salih na kaunayad to. Long nila, idha tala amaluh, sa'a amaluh. Abilad himaba, inangan-angan niya padunya, tanto tuod kumangi isab ingkatan ammal ibadat niya. Ay bimana, impag-apas-apas paparihasan dunya, impagpahaba sinangan-angan taniuhap, parihasan dunya ini, hikakangi sinammal sinsula kandeng kato niyo. Hangkan, imbiyak gato niyo, naggubuwal bar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay niya halian imperkala ini. At iniyabang habang na naman niya, timaym babaw na insub niya, iban lasa niya padun niya deng sin akhirah. Magmaana na inyan, sinyan halom simbigi jantong mo impagyanong tulol amal. Ba't sabab mga tuwan mga rayang, in sakit ini, amo ini in mamalingi kay mo deng haparakala, pardaakan kay mo sintuhan Rabbul Alamin, labi luwa na yung mga kya pardo niya kay mo, iwan sin mga kya wajib niya kay mo, angkan magpakita, kita iba magpakasakop kita kay wananding ang mga manusia. Amuin, kyalong kupan simpagdun niya, makawa niya na pahil-pahilon in pag-ammal ibadat niya matto pa Allah subhanahu wa ta'ala. In dunya, iban sinluon niya, bang nato siya, hikari, hisampig, paaka masingkitan niyo. Labi luma na, habay kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban simpanghuna to Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. In dunya ini, wayroon halga niya patuhan Rabbul Alamin. Gam naman in Nabi sallallahu alayhi wa sallam nagsabda, iban nagbanda kato niyo. Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. In dunya long sin Nabi, in siya, jijilan sin mga sila bariman. Nawayroon sanding ang mga pangnanaman, sin syula kandeng kato niyo marayaw, din doon alam sin kijijilan niyaon, ba't malingkan kasigpitan sadya. Ay bimana, sa kaino ka wahay ko bar iman, yari halom sin dunya ini, makananam kau tantanto sing kasigpitan, bat sabab, in dunya ini kasigpitan kay mo. Kasandangan pa mga sila amuin, nagkukufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin mga sila amuin miyamanling, hapamando sintuhan Rabbul Alamin. Nahangkanin biya kato niyo, nagguguwal bar iman. Ayaw kita niyo magmasukal abila kita niyo diagpakan musibah aramala uno-uno na panandas din doon alam sing kabuhita bat sabab amo na yanin paggianon piaghimon na kunon din doon kay mo sintuhan Rabbul Alamin sininikaw yan mattan bar iman.
Baita, kaya na naman mo in dunya masigpit kay mo, bukon siya masannang. Ba't sa baba mo yato yung baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban, subay kita niyo magmalilla, uno-uno yung panandas kato niyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala rin liha dunya. Baita, ba't sa babin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Bunato din Allah subhanahu wa ta'ala. Abila niya kakasihan mga manusya yan. Abila niya kalasahan na mga manusya yan, tandasun niya. Faman radiya falahu rida. Hisiu-siu in nagmanilla. In nagsabar, simpanandas kanya sintuhan Rabbul Alamin. Mahasil niya in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun, waman sakhita falahu sukht. Isiu-siu isa, binagmasukal. Apanandas sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, kamasukkalan siya sintuhan Rabbul Alamin. At dunya. Ibanin dunya ini mga tuan, mga jama'a barhurmat. Bang natupan dukahan marayaw in Allah subhanahu wa ta'ala, yang hiningod niya in dunya ini sa pantun tubig. Yang hiningod sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini, iman sinloon niya sa pantun tubig. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Kahf, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Iban pang hiningurikan nila, Ya Muhammad, in dunya ini, sa pantun in siya tuwig, timurunding hataas silangit. Nalong sin Imam Al-Qurtubi, radiyallahu ta'ala anhu, qala ba'dul hukama, long sin kayban anding mga hukama, long sin Imam Al-Qurtubi, شبه الله سبحانه وتعالى الدنيا بالماء للعديد من الأسباب. Yang hiningod sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini patubig, hasabab sin mga kasabab-sababan niya. Indayin ha mga sabab yat tulong sin imam, atawakan long sin kayban anding ha mga hukama, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ. Karena long niya in tubig, di siya magtutog hambok tampat. Karena in tubig, di siya magtutog hambok tampat. Bihag tura isablaw niya in dunya, di siya magtutog hambok kahalan niya. Inang kajam bihaon, kandiring sinan kajam na kaunayad to. Inang kapito bihayaon, kandiring sinan kapito na kaunayad to. Napindaing kahalan sin dunya. Ubus umulan, sumuka. Ubus na isab marating suka. Ubus na isab biya mahapaltangahan damat tubihan. Partandaan tuan sinin dunya ini, magkapinda-pinda yung kahalan niya pagkahalan. Ikaruan niya ding mga sabab, yang hiningod sin Allah subhanahu wa ta'ala yung dunya ini patubig. وَلِأَنَّ الْمَاءِ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنِي وَلَا تَبْقَى. Ba't sabab long niya in tubig, malimon lawa da siya. Iban in tubig, masalayra siya. Bihad to da isablang niya indun niya mabaya ko iban sindi. Kinsum ko ni sa malawa da siya. Amo na yung kiamatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan, wahay ikaw nagpahawa sin angan-angan mo, rendiya parihasan dunya ini. Tuan, kannala marayaw in dunya ini, wayroon kakakkalan niya. Kinsum ko ni sa in Allah subhanahu wa ta'ala, jimajanji kiamatun nira in dunya ini. In kawasa mo,
inalta mo, innatipon mo, ingkatan pakaradyaan yan, bang wala mo na pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, gam naman mahinang mo aturin dito hadarat niya. Ini katuding ha mga sabab niya. May tapyang hiningod sin Allah subhanahu wa ta'ala indun niya ini patubig. Walianna al-ma'a la yaqdiru ahadun ay yadkhulahu wa la yabtal. Intubig, wayroon siyulakan din kato niyo, awila siya makasud palom sin tubig, hindi siya mabasa. Wayroon siyulakan din kato niyo, siyulakan din ha mga manos siya. Awila siya makasud palom sin tubig, hindi siya mabasa, sa taan tutuod mabasa siya. Bihad turay isabin dunya, bihad turay isabin dunya, di masalamat insyulakan din kato niyo hapit na sin dunya. Sa kaino kau yari halom sin dunya ini, tuan di ko masalamat ding hapit na sin dunya. Ang kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukon ingkeramakan niya, iwan kasusahan niya kato niyo magkamiskinan. Sumagawa in sabda sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la akhsha alaikumul faqr wa innama akhsha alaikumul ghina. Bukon long ni ingkasusahan ko, iban kihanggawan ko in magkamiskinan kamo. Sa sumagawa ingkihanggawan ko, amo in magbuliraya na kamo haparihasan dunya. Makakinaman kamo sin dunya. Doon hay hindi na ko makalipwa sa pit na sindunya. So hinangon mo, mag-apas-apas na kau iban sin pagkahimo pag dunya. Sambil long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, majuljana na kamo bi sin kajuljana sin masana kauna. Nalong sin kay bananoy raman isab kami nalong nya juljana. Huon. Impagyanon pagjuljana, bangdi papagbay naton kay mo sin Allah Ta'ala rin di ha kabuhi dunya. Papagmanyataon niya tuan na dito hadlaw kana. Magtag na halong simpakumulan mo. Danamat to. Abila ko tumindog na parang mahsyar maghisab. Iban sin mga pagkahimuman mo siya. Inakaupat niya. Dahing ha mga sabab. May tapyang hiningod sin Allah subhanahu wa ta'ala indun niya inipatubig. Ba't sabab long niya? وَلِأَنَّ الْمَاءِ إِذَا كَانَ بِقَدْرٍ كَانَ نَافِعًا مُنْبِتًا. Ba't sabab lang niya in tubig? Bangin pagpakay mo kanya hapartangahan. In tubig bihayad to, tubig makarihil mong paat kay mo. Adapon bangin tubig yan, in pagpakay mo kanya nakasubra. Atawakan nakasobra na yung tubig din doon kay mo. Tanto na sadya tuod majulja na kausin tubig yan. Nabihad to rin isablong niya indun niya. Bihad to rin isab indun niya. Wa idha jawaz al-miqdar kana darran muhlikan. Abila, impagdun niya, nakasobra rin doon halong singkabuhi mo. Na indun niya yan makarihil kay mo mudarat. Even makarihil kay mo kajuljanaan na hindi hakabuhi dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata'. In dunya ini mga jama'a barhurmat, pangari-ngari sadya. Tanda niya, at tanda damikyan sinamuin, in dunya ini wayroon halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia inom niya in mu'min, pia inom da isabing kafir. Pia kaon in mu'min, pia kaon da isabing kafir. Lidjikian in mu'min, lidjikian in kafir. Ang wakto. Maino-ino pa kita. Nakalando in ridjiki, sim mga sila do kayong akamaring sing kita. Nabukon mo yan tumaanahan. Sinin sila, pia labi sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon. Sa sumahawa, sila yadto imyagad haumpan sin Iblis alayhi la'natullah.
Naing kita beriman. Unuin hinangunta hasupaya kita makalipuas. Kaanibanta ing katitipuhan dunya. Muna-muna, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abada. Hinangkaw ang mala'ibadat din di hadunya mo, adunya. Hinangkaw rin di adunya ini. Biasin sa kaula-ula, di na ko mapatay sa lama-lama. Ay bimana, pagluwas lungsad ko pag-ibadat, ayaw mo tuod hundungi yung pag-ibadat din di akabuhi dunya. Wa'amal li akhiratik ka'annaka tamutu gada. Iban hinangkaw ang mala'ibadat. Apag akhirat mo, biasin sa kaula-ula kinsum mapatay na kaw. Ay bimana, bangkaw yamutan pa sinadlaw ini, ayaw mo na tagarin magkinsum. Puspusi, in pagluwas lungsad mo magang mala'ibadat, hakar na sintuhan Rabbul Alamin. Ang kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk masa. Wasiyatan niya in Abdullah ibn Umar. Ya ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Aw nalong niya ingin hawabaran mo ya ibn Umar. Aw na ingin hawabaran mo hadunya ini. Biasin sa kaula-ulain ikaw rin di hadunya ini taurakang. Biasin sa kaula-ulain ikaw yan harunya ini long simbahasa. Ang galis, stranger manusia. Wayroon kakilahan mo. Wayroon kapangayuan mo tabang. Wayroon kang punglasya mo. Mamaya ko iban sindi aum balikan mo. Amuin makakilakay mo. Aw na imbaran mo biya sa pantun bihad to. Atawakan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw na imbaran mo biya sin sa kaula-ulain dunya inilawayan mo sadya. Upama kun niya timulak ko ding hambuk hula. Bukon ini ang kiyakalan mo. Sumagawa mamaya ko iban sindi magbalik na kumad. Nahangka ni Ibn Umar, nakapamung siya. Idha asbahta fala tantadhir al-masa. Abila ko yamutan pasin may naat. Ayaw mo na tuwan tagari magduho. Unin maksud, bangko diagpakan pasin may naat. Tiwot na kau hamasayan. Iban, pag-ibadat na kau, ayaw na ko maghundong, hari pa ko dagpakan sindum. Sa barakala, impakadaran kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na ko paabot undum. Wa idha amsayta, bangko isablaw ni abutan pa sindum, fala tantadhir as-sabah. Ayaw mo na tagari magmaynaan. Puspusina in pag-amal ibadat mo. Muna-muna palindugon mo in kaya wajib kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ban kaya fardu. Iban, huminang kau additional. Mahinang mo pakukus. Iban mahinang mo abugaw hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab, di mo kay nga tantuan pang kumawot pa, may naat niya. Wa khudh min sihhatika li maradik. Pakayain ka kulasog mo, hari pa ko dagpakan sing kalamma. Bukon tabiya, katus tabiya, bangyaon na nagdaraya na sadya at kukulangan niya ang pasyabi mamintang. Iwotlong niya, bangkulong niya lumasag pa magbing. Pamasjid na ako magsambahayang. Umaten na kulong niya amon pangadjian ipagdihil din doon na kauman niya. Huminang na ako simbihini, bihini. Mayroon na. Dual baha. Bang dungukon sin Allah subhanahu wa ta'ala in dua mo, impalasakon ko magbig. Nabiyaddiin na bang di magpaknain pakadaran kay mo rin doon. Innanigalam na kau rin hakabuhi dunya. Magbing na kau matupagabuhi katkal.
khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Iban pakayaing kabuhi mo tuan, hari pa kau dagpakan sing kamatay. Ba't sababing kamatay? Lungsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ghaibin yantazir. Siyain sa suok-suok nagtatagad kay mo amunain pagyanon kamatay. Masuok pa rin sin pagtagad sin asawa mo. Masuok pa rin sin pagtagad sin office mo. Masuok pa din sin pagtagad sin maumaas mo. Sa suok-suok nagtatagad kay mo amunain kamatay. Mabaya ko iwan sindi. Minsan mauno yung pagbantog mo lang mo pilakan ako. Manjari ko pahawaon yung pangumulan ko. Impanubo ko, mahawa yung pangumulan. Dahil nga sabab yan umawa dahil sablong yung pangumulan ko. Sa sumakawa, mabaya ko tuwan iwan sindi mapatayra ko. Amo yan yung parjanjian ka to niyo. Sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan sinabi niya. Mabaya kita iwan sindi mapatayra kita. Nauning marata, bang kita rin doon na halom sing kamatay. Halom sing pakumulan. Haadlaw paghisab. Unin, may nang tabo kaw. Tabiya iyaon, in kawasata. Inalta ta. In kakulasog tawakas. Di, sa sumakawa in mahinang mo kapi. Mahinang mo amo kaw hamasayan. Amuna in katan ammal ibadat marayaw. Hakarna sinallahu subhanahu wa ta'ala bukun hakarna isiw ang isiw. Minsan na isab siya nagamal ibadat, nagsambahayang, nagpuasa, nagsarak ka, bangin kan niya pagkita kita iban parungog-dungog da, magampas siya malialina. Ini, atay, innamal a'malu bin niyat, amura imbistahon sinallahu subhanahu wa ta'ala, amunyan halom sin pangatayan mo. Bukon hataod sin nahinang murakaat. Bukon hataod sin nahinang mo puasa. Bukon hataod sin pagkapagsarak ka mo pilak. Bukon. Sa imbistahon sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang uno in halom sin atay mo. Uno yan, karna Allah subhanahu wa ta'ala tawakan karna ito ka indin kaniya. Kanaday nga mga dalil, mahinang mo abukaw. Inamal ibadat mo. Dahil naman, hasambahayang limawak ko. Impagpuasa mo, habulan na Ramadan. Impagtunay mo, ibang pag-ungsod sin zakat. Iban na sin paghadji, iban na sin dukaing ding mga karayawan, karna Allah. Halom sin pakuulan, abila ko hisud na madto. Hilumong na palom sin kumul. Dumatong magsusual, tumampat maon pa umulong sin sambahayang, ayaw ko magkari. Ba't sabab, amo na inilong niya, insukuhay ni, intagsukuanan sin tampat, maripaon niya ini ako, long sin sambahayang mo. Allahu Akbar. Mahuliin magsusual yaon ming na isabmat to patuo mo. Pagkat mo patuo, pagkat niya patuo, umiyan na isabin puasa mo, ayaw ko long niya magkari, ilay kaan ni. Ikaw lang niya rin kako, intampat inilong nin, tagsukuanan ako ralong simpo asa mo. Kumain na isab siya mat palawa. Pagkat to palawa long sin zakat, amuin kaya tunay mo, kaya ungsod mo rin dihadong niya hakar na sinallahu subhanahu wa ta'ala, ikaw lang niya intampat inin, tagsukuanan kanya ako. Dumahakan na isab, ming na isab mat ko. Trumansfer na isab mat to, pautsin do, pansiki mo yaon. Nalaw sing karayawan na hinang mo rin dihadon niya. Ikaw lang niya rin hayni. Ba't intag sukuanan sin tampat ini, way ruundo ka ingwat malingkan akura. Sa siya kay ilupalingkuron, sina mo yung magsusual yaon, ang pa siya maasugon. Halong sin pakumulan mo patuan, mahinang mo na. Gapi in ammal ibadat. Amo in piyalabi mo, dahil sin parihasan dunya ya angan-angan sin kamatauran tabiya gatus tabiya. Ayaw ko magmasukal. Banglong mo imbagay mo yaon nag-asenso. Imayang ing kabuhianan. Sa sumakawa, gam naman hipagmasukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab? Hambuok ka ding mga napi ni at yandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magmana, sinin ikaw yan tuan, hambuok ding mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kubariman na.
Day panganal sing kamatauran, kamaumohan, labiluwa nindo kay agama. Impanganali nila, inlanab sim paghali-hali kabatukan niya rin dia kabuhi dunya. Way roon ding ha mga lanab, pagka na naman mo rin di hadon niya ba't malingkan mabalo para siya. Bang mga upama kung pagkaon mabalos da. Inlanab sin aircon mo. Aun wakto magkangi da siya. Aun wakto mag-brown out pa. Inlanab sin kabuhianan mo rin ito at asimbud apuntukan gimbayad to. Iban bahay mo marayaw. Aun wakto, tanda sunda ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, manubura siya. Sumagawa, in matan lanab, wayroon kabalubahan niya, di siya mabaluba, di siya mabalos. Ang bukmasa na asumuin Imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu ta'ala anhu, ayyuhal imam, wahai kau imam, mata yajidul abdu ta'mar rahah. Kuno ta ya imam kananaman immatan lanab sin paghali-hali sinambok ipon. Kuno kananaman sinambok ipon immatan lanab paghali-hali. Naimbaitan sin imam karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, yajidul abdu ta'mar rahati inda awwali qadamin fil jannah. Kabatukan sadya sin ipon inlanab mattan paghali-hali. Abila niya hikarindas na inansipaksikin niya palong sin sulka. Ay bimana sa kainuin sikin mo wala mo pakyaingatan bangin niya on gindas pasulka kaatawakan paran ka iko maniguro. Wayroon pa inlanab pagyan namo inlanab tuod. Na kung ano mo mahasilin pagdunya at wakan in sulka, hapag pataod sin amal ibadat, sarta subay siya ikhlas, karuna sin Tuhan Rabbul Alamin, wayroon kaya lamuran uno-uno tamaktok-tuk amuin, makawaktal sin amal ibadat sin kitani. Dahin doon tuan halong sin sulka, ang kansiya yadresan mattan lanab paghali-hali sinsyula kandeng ha mga ipon diya kato niyo biiznillah. Bat sabab halom sinsulka kabuhi wayroon na kamatay niya. Kapulasog wayroon na kalamman niya di na ko dakbakan kasakit. Kawarong bata di na ko dakbakan sing kalaas. Amun kahukawan mo bang muti na yung pungot mo iban simbuhok mo. Halom sin sulka tuan. Igun sin Allah subhanahu wa ta'ala inkatan pakaradyaan kahuhukawan mo rin di hadunya. Allahu Akbar. Sarta pakakkalun pagkawakahalan masannang rin ito halom sin sulka. Kan syihirihil ini. Pamanga sila. Amuin piyatayin babaw nila halom sin pangatayan nila in pag-akhirat. Dahil sindon niya, ang kanin Allah subhanahu wa ta'ala, nagbanda kato niyo, daruhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun. Pasarin niyo sila. Pasarin niyo sila mag-inom makan, mag-light-light, hindi hadon niya. Pasarin niyo sila. Fasawfa ya'lamun. Kagitaan nila ra, iban kaingatan nila ra, tutungbasan ko kanila hadlaw kana-kana. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.